Na kabenta ki khubor baman kasmi page but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Uba Commander Shangpliang President jong kinong shnaflim bat kumjuru jong kaseng kinong rem. Dangshan ula play perda ya ka football ha ka shnong Miriau kabla tip kum ka Miriau knockout football tournament bala penyaj da ka Miriau Cultural Sport Club Eastern West Castles District. Habakran kum ukongsan ha kani ka jing play football ulo ong baki pat ba ka jela Meghalaya ki dei ki ba iet football. Bat lada don kam ban kentiu shu khamtam ba ka sarkar kan wanra ya ki policy ki ban kentiu ya ka kam football. Chaman jongene ka jingyalang ban pli ya kene ka tournament mentakasngi. Usoda jongka shnong Meriau ki nongkit kam jongka sport club jongka Meriau Cultural Sport Club I advisor jongka sport club ya pi ki tim bat kumjuro ya ki pajba ki klung kena ki balawan ban saki ya kene kasngi ban pli perda ya kene ka jingla kai football ngasu ban ai khoblai lang ya pi baro te kendiat kumbala ong da u chairman ban penito ngam dadon tan cibon ban penito ngaro ngadai uriu madan hi ngadai uriu pajba tangba kendiat ngadai ba Commander Shangpliang ka sunong jonga kadena tena Southwest Kasil District kadena nong limkin nak te kathan mau kruan te kendiat hagajing sisa nak leng jonga bat komuni nong yalam jong ka seng kinong rap ka Hill Pharma Union ka seng nong rap ngidan yaki unit keleng jong ka jela bat kumjuro ngadai ru unong snaflim te ngadai president jong kene ki nong snaflim jong ka Meghalaya bro ka wei ka bangi ong ka Meghalaya Film Maker Association bar ngala sina santli ki film khasi ka wei ka barang kham dangshen ka dei ka film khandailat te kita gede kendiat kiba ngala ban penithu ipi te kum uno yalam nong rap tengah poi keleng balik pelong kijing yalang jikseng nong rap bat kum uno sina film pade nga don sibun ki benta ban lek pli lanem mo ban lek yadon benta ha kino ki por ba ban pli ka film bat kendiat ngala yo ro ban mikmat ya ka jela syakne ka kan film festival hante ha fran te kita gede kendiat sepang jonga te habang apai pat syakne ka football bamenta kasngi ngadon tang kendiat ya kaban ya ai jingmut lem mi pi kani ka football ha kani ka jela ka jongi hoi ke jela ka jongi kini ba i ha ya ka football ni yu i ba hisim baladon ke jingele ka football la kalong ka ilik la ne kiwi la ni ka lik ka baju pelong da ka Meghalaya ki jutu ba ki breu ya kaban lek pet ya kini ki football ang te polo bat keleng ki snong ki thau tenri kawai ka ba mut ban ong kalong ba kaladai ka por menta ya ka ba nyimsim ya kene ka kam yele kai football kum kawai na ki kam umur kadai ka job kandai ka kam ka jongi tenri ban poi sa kata ka don kam ya ki policy nakleng jong government ka bahab ban wanra bar ka ba kam kongsan kalong nakleng jong pi ki paj ba phin ai ka jing krishan pi kum ka nuksa ka bangi ladangi ngi sna ya ki film tada umdon no wan pek
ta kemud ladu nong kelai yap na otak kam te menta kini yele kai football lada umdon ma piki paj ba ki banwan ay ke jingkirsan ki banwan pet ki banwan pit tiket te kemud kata ka yele kai football ro kala kut no bat kinong peniat ro kin dunong te kata ka don kam ba yani kum ki paj ba bagin ay ke jingkirsan ya kini sama ki badan sap bat hagoi gasni bade kani ka jing tibit ki jongki kanlong kum ka kam ka bakiyo kamai bakan long kum ka kam ya ka bakin yo ban sa ya ki yang kasem kendiat nam ta ki player nan ongi pi lada pi yo i kum ya Ronaldo ubadai umoi lekai bat tibit tam jong ka pertai lada pi study panju umdai ubri ubay tibit kundo hendai ula sacrifice ilade nakabenta ban kilomet u sacrifice ilade ban kiaria ban bami ta kijing bam ban baka met jong kan long fit u pen tibit ilade ban wanra ilade haka koit ke kia dele ta kadaw u salong unong ilekai football u bat tibit tam ha ka prathai tengamun ban ong fiki player lada fidon sisa kata katong ya kaban penkiu ilade pihaban sacrifice ilade lakalong nakaba pi penlong ya kamet ka jong pi ka ba fit lakalong ka bam gedi lakalong ya pi bapile ki exercise bat kum ta ter Ronaldo udon la kajong ka rutin kajong hakasni hakashisni udon la ka rutin kumno ba unki kumno ba unbam kumno lekai se gym bat kum ta ter tenga yo i bagane ka kamile kai football hakane ka jela kajungi ka lakiu bat nget yenga ya pi kum ki player la da pi don sisa ta ka thong bat kiu sa prang kam don kono ka ban khang la dia pi kam don kono ban khang la dia pi ba pin poi samanan polo kam don kono ban khang la dia pi ban poi sika ilik bat kam don kono la dia pi ba pin poi sika ISL bat kum ta ter nga ngadai wei niki samla ki ba ju so bang bha ya ka ban pek ya ka kam football bat denak ta kadaw ngawan hade ka poro namar ngadon kata ka jingtrang bat iya je ka ya ka kam amngur mon banong nga itnat bat ngadon kata ka ngalalong wei niki fan ngala banong ha ki jingila kai football how snem mu ba ladep how arjar puar ha ka bangawan stisha England ngadon ki kam ki balik nga la penting na ya lade bangan numwan pai se India lemda ngampat lek pe football tengah yo balik pe ya ka jingile kai pre ka Tottenham bat ka Liverpool ang tay England bat ngani thu ipi ki fan hang tay ke kalong kum ka religion nam ta jungki kum ka niam yo i kata ka jing shamshit ka jungki ban ai kata ka jing Christian bat hajing sisya umdan no ka wei ka siat ka balai kemudian ketua stadium kebadan hadu prapo ajar ngot kadak full ketua stadium ha Tottenham dengan bat ngani tu ipi bat leader takda kitu kini lekai football setei ketulap kejungki mla bania nujor ya kejing kamai kejungki bat lada kenele ka pisa India kemudian ki kror ki kamai te ngangek scam bat kejing kirsan jong piki ba kirang ya lekai ka wegasni kin salong kita kinuyo tulop lese kanam duna ya kasan ko hajar ka shibnai lare shilat ka shibnai ladang ya ken baro shisnam te handai la kadon ka jing la kai football hi kedon la jong ka season ha ka ba ngitip kum ka ISL ber ka ilik ya thit tu club ba per tengah ai min simi pi kum ki samla ba pin ba lada filan ka jing tbet sisha pede ben pele jing mot ha ka ne ka kam bat namen ta ka sport club nasoban ai ko play pi ba pila pelong ya ka football bat dai lang ba jong pi ba kini ki samla ki yo ya ka platform menila kai lemda dai na ka sport club lese kini ki samla ki bat tbidro kinom yo ban yele kai football hakini kamadan ke bamenta tega don sisa ka jing don kam bani trelang nakipai ba kin ai ke jing kirsan nakaliang jong ka sport club kinang pelong ya ki football nakaliang jong kidang yele kai kinang pentebit yele de bat nakaliang jong ka sorkar kade ban wanra eka polisi ke babiang kenal ba ki samla don sam kinyo syaban kiu hakini ki kamile kai football sa sisien nga kibok kinweng ni ka club kenang kiu syaprang bat ngapan benas ndon baya kini ka Meriau knockout football tournament arhajar arpusar pesan lapli pai bano bapnia ye kene ke jingelang ki nangkitkan jangka Meriau Sport Club kamtam kerpan eksolari belum ada besar jangka ni ka Meriau Sport Club bat baru gidi kot jangka ki balala banidon hakabukum kini kapur kajing sedang jong kini kajing penilai football mentagasi kerpangru yai ba komandar champion
ngarang empat itu yai ngasiosnya apa ngasioi mentakadur hani tinggal bagi baru anda ngeliui belayan hani ngusakam itu bahaya kadur kadar jongi di haringkan kajinya dan langjung pigi padba kibayawan snow twin ya kini kesni kabak kerpang nagam ta kini kesni kabamta ha kabakum kini kasni kabamta ngadap dekajing sukmen kabak raw na kabamta ka Maria Sport Club kabalayo ban sedang ya kini kajing lekai ha kabakum kini kesni kalam kesni kabarang kesni kabarkeng hagini kendiar si kendiar benai ke baladat ni berdon ki nang penilai kai hagini kamadan kalawan ra igi jing ya kersan lang nagalian jongpi na kementai jong kini ki artli kitim kiban sile kiban sekun hagini ke por ke pementah tengenget bakajingele hi kadan katong kabanagalian jong ki arliang ngangai chua begini penkre ban po samadan kiladon katong kiladon lupa ke jeng penbaik baka jeng kerman jongki baru kini kini hi ya kanam job tengah subandang bahaka bukum kini kepua baki egi baru ni nget scam baka jeng peni ya kata kesap kapong ke jeng pi kum ki players haka bukum kini kepua kala banlong kai kabapen ihun bat kabapeni sultanat ya ki padba ki bayapet na kemta kene kajile kai jongpi tengah don sibun ban kren tengah ino ai surkes bain siem ne kene kebenta na kaliang jonga komusura sinam ngakit bak ngakiriwang kumangalang baka klub jong kamria hang ni menta kasni kayo e kene kepor bari kene kalat kabneng kabareng kyang bat kamadan ru kalang kabaitanan te kerman bagajing peniai jongpi kamria Kursus Sport Club kanang beteng na kapor sa kapor bagi ki kambro khoi kinlong kiban yaj baik nakapor sekapor te khublai sibun nakabenta jompi khublai sibun kini ka jingelang keba i chufdes ila permana baya kini ka lebih perdai kini ka turnamen untuk si timenta chopkan sedang ke jilekai nga wer ya baro ki durong ba chufres sodar bangin yo kublai ki player samaran shaban sedang ka jingile kai turnamen ka on penyak da ka knockout basis tenata kidan kan tuli ki team bat mentangi la dan ni berarti ki team ni dan ni ki durong ba bangin sedang no ikni ka jingelang Swabin sayo ban persidang ikni kejilekai kaban kejilekai pli ya kini ka turnamen pus hagani ka jingilang kwa ban penitu ya pi ba ngidon ni ki rirang ba ki beri ki executive member jongka executive committee jongka Meriau Cultural Sport Club ngidon saudar jongka Senang Meriau i bana kisim tinutang idon ru i chief guest jeni belawan poi kenang nadu selong nadu na bakam meni hangni Senang Meriau kata ide iba komandar Siangpliang bat ke rukun penitu nagliang jonga ngamla ban penitu sibun rei in sa penitu hi mai sibut anda la dei kapali ba in kren tu hagni ka tournament kidon kham ru tili kitim kumbang ngalaong pe kini bersedang mentagasi ka nuriat bet ka lenadi menta kedon ka 11 Warriors kedon ka Meriau Sport Club kedon ka Dream Team ka Long Snappers Long Line ka Umpoli Super Masya ban ai kublai ya pi ya ka ba pi ban peniag ya kaneka program kaneka por ka bamta Kemjuru ngasih ban ai kublai ya barok ki dikhot jongka executive committee jongka Meriau Sport Club ya ka ba pi raya ya ka ban organize ya kaneka turnamen haunus nam arja repsausan tengah scam langba ka jing tre sistem ka jong pi ka jinga tre sirham ka jong pi bakane ka turnamen
kabangi lapli menta kasngi kan long ka turnamen nang ta ka jingjob bat ngasnyo ya kaban ai khublai ru nagamta jang kiniki khandriu teli kitim ki bawan simenta ladam daim na kiniki khandriu teli kitim ki bawan simenta nginomla ya kaban penyat ya kana ka turnamen te ngasnyo ban ai khublai ya kiniki barak khandriu teli kitim bat kamtam ngasio ban ai khublai yakin ki artli kitim kanang Riyadh Sport Club bat kalen lade Sport Club ya kaba pinsa yo hi ban yelekai no menta hakaneka bang sedang yakaneka jikpli yakaneka turnamen bat ngasio ban ai khublai nagamta jong pi ki pajba nang snang jong kaneka dong kathan ke jengi ke ba phi juya kasan Med bermusim nak kapor sekapor ya kamariau Cultural Sport Club bangilio ban peniat ya kita turnamen baper kini senam ki beladat bat ngangis kam lang ba kejing kersan ki jongpi minang la ya kabar kentiu susu ya kerkom peniat ya ki turnamen hakane kadong katan kejengi bat ngasio ban ai kubleru ya sordar yang kesenang i bala pelaj ya kapor kabakordor ke jongi iban ya dan bentalam bangi kum ka Meriau Sport Club bat ngasnyo ban ai kublai kerpanga nantai cipes jongi i komandar Sengpleang i bolong ru i cipes hakane kapor kamta ot na kaliang jongi kum kadong kathan sene ialah khot knang ya i banwan namar ba idei ru i presiden jongka hil formal jongka jela miklea ga jengi tigitu ngi sene ngi dangdon ngi buntang kinong rap te kadon kam yangi bangin sanang ya kendo mentang ngi ya kendo hakane kalempung jongka football re hakine ki snam hane ki benai ki bansawan ngin se kendo kamtam kinong rap ki badon kam ya ka ke jing pensai ne ke jing yalam ke jong i kamtam namta jong i kinong rap i ai kublai ot nga setenat bah watla nga dei nakadong kathan ki banga dei nakaju ka than rei ban ya kendu te tang khat lano ngai kendu te rei ngai sejui yai hagi YouTube kiba man kapor sejmi te bideru kumbaong mene di presiden namta ban snap film kasi na kenmau sa ya ka film kendailat te larang apej arsin lesin ru nga sngoba ka ihun ma ka jing peniat tengah kitbok kiriang yai ba inang peniat seprang ni kam boy pitrei namar nesutu ko fidei te ibreu bakit kya nagamta ke imlang salang namta ban syakri ya kajala kajungi te kublai sibun ya kajing pengkungu jengpi banwan hakane ka por kamta namta kane ka turnamen kajungi te ngangis kam langba kajing aimin sim jengpi te ngi kum ka Meriau Sport Club nang ya seprang berginang petulun ya kini kikam banseng ya kini ki turnamen bat kedua yang siupan ai kublai lang ya baro yo lese kidan ya kabang melak ban ai kublai renga sim ya kan benta bangen ai kublai klum lang ya baro kat ki badan benta ha kan ka turnamen ka jungi tetang kini ki kentin ki ba khendiat ngasio ban ai kublai ya phi kublai sibun kublai si hajar ngo aro ki baya don baloi balaya poi hakne ka lumpung pelekai kene ka jingi lekai kum ka football hangne te ngapriang yesodar pelopoi hene ki dikhat jungka eksekutif jungka klub borokhat boyron rang nanta ngapriang ru ya ki tim bolokhan ru teli ki ban sayo bani simenta kamtam ya phi ki arteli ki tim hangne play ba phi la ya poi kanong Riyadh Sport Club bat kalen lede Sport Club ki ba phi la yo ban yang kumne ti ngapriang supaya pi ba pinjo ban yelekai bah kum churu ngapriang ye iba komodasi piang ibalong chip kes jungi hine por iba pila panlaja ka por ka ba koridor e ka jumpi ka ba wan langi tib ba pide na cingai
tin rei pelapan laja ke por bani don ringkat bani ke sport club hang ni tengah pedang subhaya pi pat kaba kedua ke bengal priang subha ke daya pi kipaj ba kiba wat la pimpat ya bon pada rung hang ni renga priang subha ya pi kipaj ba kibolong kinong kersian kiba kersian yangi ke sport club na ke por ha kaba klem pi ni kum ke club ni melaban le ban penjat seprang ya kene ka cingi lekai ke cungi te kumta ni kerman bam pi kum kipaj ba pinai kersian yangi ke club hadu bangin dalaban penjab ya kene ka turnamen hi poro ko ti tang kini ko sibun